Hiyo hukasilenia meko. Mwana iban bachuan taula ay chingal saratan kapun mo wawapan kupuran sa machay coach. Kay pani po naruksokon pon pahieu. Sakaran mawalakpan kupuran isonan kan ko. Wam kay sakal marlakan nanalap o nankan ko. Ay chingal wawachuro rangkap na win pon pay. Karyawan kap na speaker and pon pay state legislature kay sak. Sangkap mula kalap o laglabakan koros nan palian momotso. Chiak o government. Hopulay chimonwang ang chonway unsag. Yet sab na chay Rahnwet chonway falling further. Naban machiwan kukihda Rongen. O sab na chay Rahnwet konoktasang Physics Age News Director Miss Raylene Joel. Kayong sa macheron Rahnwet, pit fun run walk, the Kowoupen par kesilihsek and minimin the friendship. Embassy and People's Republic of China ang Wayne Evesem, Pachuan kahluwa program and fun run walk, the alu o chang, machaptanan mo sa chang mapacho pigs, pachola ni Spanish wall ni riau, par kesilihsek silu. Yay Chinese Embassy, Mempachipon Pay, Mempachuan sponsor, the Kowoupen program which when Kawi par kesilihsek and par by friendship and nanpungan way riau pwukat patata. Nalato Rahnwet, wiatar sa par kesilihsek me China sa wasakiya, Evesem on nan project to the top chocho, marasang kokotan wasa, al, Paris, o sangin development tawayaban kakayatan way kay minimin kasansal o lupan ng Ponpei round pwukat. Ambassador and People's Republic of China Wu Wei bachuan kasalita maraban paboslacha ray chingal tatak pa Evesem nan wiaban service ta ananakan mamiya abachuan mamechuyak sana ray chingal pwukat and kolokol o kakela ka friendship na miyanan pungan Israel o Evesem. Vice Speaker and Ponpei State Legislature kaisak Mr. Michael, pachuan kasalita muchon way riau pwukat wialar panay na yaw o pwungen sochang magutan kachoraramas konang parata. Pachangacha mech Ponpei niyan sa okoras welcome the Kasamochuan People's Republic of China on nan Ponpei. He writes up 3 the machapin kaim sakala pitakanalo te chang mesansaler ye mayangaki kairakla kayo lal kasilo sa kanli Clayton Alten o kunirio yamangchi. Kisagas pachoda ang right pukachok sagas pwukat ye mayangaki ang makayo tablet medatak ang computer ang makariyaw smartwatch o ang makasilo speaker me Bluetooth. Sagas choro ran cup and coffee pilpacho yang railakan mayang chaweta programen ran. Programa chuyata Tokyo melangatang way bako no irailakan mayang pachang Chinese Embassy ng ran kasampal watch ye irai chuan way kay sangacha sari pacho talal mama o piliyanga kay walyapan Evesem o Ponpei State Government. Karyan sa macheron Rahnwet Pit Kowoupen World Tuna Day. Organizing Committee and World Tuna Day in kesilihsek silu, Pachuan recruit the aleta chonway riau kliman ang nandatakan tuna recipe demonstration, tawiapan kukihda sangasangin tuna tamang. O tatakwech poita ni Colonia China Friendship Gym, melpacho luman Spanish Wall, ni riau par kesilihsek silu. Tuan kasansal ng tarokuin kabasakan makolaptasang kamitiwech, tatakwech, kokotaong ni Kowoupen ran kasampalwech, o iray meriak liman masansaler, pachuan pilpiltasang non-criteria, tawiapan pachak sapal mesansal pa. Kayo, memaki sampari sa kwalo pachoda, karyao, makak
konop tape na chingal tuksom tatak takuk maana nauni kasansal watch kaslo maka konop tape na chingal talapan mga tatamatala mwahmw kukihda pahieu nakakpeng kukihda tawyata chingal mga kalimaw mesocha alasang tapakiwiapan kukan mamiyayar kawano makapatchuan kawawapay na chingal mga may kukihda kaisu makakmaitang chonway tara maso chaliblabil and song namnaman mga may konoptar ni soy size o kayong sakla makakrakataw kasilapay na chingal samin takik mo rin tatak and kasansal ayong sakla. Tuwing masansal sang irayin makasyanga tapani tatak watch amanaman participant the song cook patohwen chalak lumaysak o 1 cent watch patohwen chap naramas riau kliman machapan register ang kasansal watch rabil patohwen kung kichon weighing sak and yang pachong sangan kamagut watch nan ranakan mapan pachotong war Yay match Audepen sog machay Rahnwet kalangan o kesilihsek. Sa